ono 1-0. 1-0 ili 1-1 bi bilo isto dobro, zadovoljavalo. Nešto drugo polovrijeme, evo cure dobro pariraju i evo neka se tako nastavi i dobro je. Engleska je ipak jaka, moćna, ali za sada cure dosta dobro u drugom poluvremenu odrade. We did okay. We tried to play the way we've been practicing and training this week. Primili smo rani taj gol, to nas je malo dovelo u nezgodnu situaciju po meni. Ja smatram Englesku puno jačom reprezentacijom, ali teško je igrati pred takve jedne ekipe koja je vrhu švedskog nogometa, kod nas je to još uvijek smo nažalost daleko. Ma svaka čast uskličnik. Igra vam se nije raspala, a cure ginu i kod -5. To je to. Dakle, to je napisao iskusni trener koji ima 60 godina, koji je radio isključivo sa amaterima i sa djecom, jel? A mislim da to govori i o tome da li se naša igra raspala ili ne, a također bilo je jako puno ljudi na utakmici što me posebno veseli i koji su cure nagradili pljeskom, jer da nisu prepoznali kod njih borbenost, fanatičnost, onda bi na kraju bio zvižduk, bez obzira na snagu protivnika.